What's up mga VisLog? Welcome to Visayang Tagalog channel daily vlog. Oh, mag-record lagi ka. Safe drive lagi. Safe drive. Today is another day, another vlog. Nandito na tayo sa ating site ngayon sa T218. Kaya lang postpone kasi yung T1T hindi pa tayo set. So nandito muna tayo. Huwag na natin patagalin at mag-gear up na tayo. And then let's do it. Tatrabaho na sila. Let's do it. Okay guys, now I'm here in 313. So may miss lang ako tapos dun sa kabila, so i-arrange natin ulit. So anyway, we are here, we just continue the work and then we will do again. Let's do it. Okay guys, so ayun na nga, tapos ng trabaho, busy, kita nyo sa likod. So maraming salamat sa pagtanaw at pagsama sa akin ngayong araw na to. Thanks for watching guys, and please don't forget to like and subscribe my channel and click the bell button below for your notification. So para ma-update kayo sa aking mga bagong video. Don't forget to share my videos, my channel, and comment down below kung gusto nyo mag-shoutout sa mga next video. Okay, thank you guys. And then now it's shoutout time. Let's go. Okay, gala shoutout sa ating mga subscriber dyan. Sila Bike Tayo, Sari-Saring Kwento, Little JC Channel, Yaya Inday, Little Family Vlog, Echo of Korea Crossbed, and Bobiet Travel. Maraming salamat sa nag-comment. So keep commenting to my video para ma-shoutout ko kayo sa next video. Maraming salamat po. Thanks for watching. See you on the next vlog. Bye. Adios.